TV. Kadhasha mwenye mno kiwemo tegere Wiru TV no tubako na kanya gakwatana abatu kimobango yankombosha mithega yiro yukwira ntuko chionde ya Jumapili kwambiriria thaa 12 na dakika 45 6:45 pm na tuthiri tukiariria mantu mwanya mwanya yegyo tumiri bwanda wa chambo gitari kana bwambiri tukureta iranto barabari kyo tumiri bwanda wai bare kanacho na uturobo buragira ibo kenda bakaithira betoni njirire kubatumire ibo kenda parapombike kwithira bari okombone boba kethira nyabo bakitibia atana kwagirithio turo obonko lekinyi tukuretera talambe gyo tumiri dawai baraba turutana aboranda waitumbike kwithira twechieba na tukuyerwari twina umwe wantu baraba tumaira ndawai no indi arekanacho no turobwawe burethira bokiagira kethire twikia kiro kendo rwawe kaitakarari kyo tumiri bwanda wai no nti muntu warikie military akethire tutariria na atia gweta mbere na atia aigire kwithira overcome na kutira kwithira kirekana ndawe upro bitawini wa Kinyeru. Karibu sana. Karibu sana. Asante sana. Imenti boy. Yes, Imenti boy. Wita watu. Ashford Gitonga. TV na nyafasi. Tegeri wa Wiru TV ngogukeria kairi goga mumiru atikela barimo. Imenti boy tuithirite tukimona ki ndwimbo na inete ndwimbo. Okethira witu onjesha kidogo. Bendera ya Kimiru gekwerera kiririra bere bado imapema gutubweta na gutwera tiomba kwina baigwe chetu china murio shinda yugo kwanza roro iro meru bachedage batera getu Kimiru kinto ja kiu nice ya Kimiru na iko promote kana ikuthithia version urban ende na Kimiru gukuria Kimiru lakini na time already modernity. Wow, ndena tukumekero kendo roku. Maybe no twike nyuma ni pole pole tu ile wari kyo tumere banda wichambo kita imbibi ya gupushete. Kukumako. Oni ndambiririo tumira 2015 au 2014 na ndari kwa jeshi ndaere recruited 2010 30th October alafu kumau ndaruma ku pass out 20th May 2011 nda posted kawa ndeta ndathithia course alafu ndari posted kaire 3 Kenya Rifles Wilaneteri Nakuru ndeta nda meet mtu fulani kwa ntimo mention ule umita go friends na ewe na ari na jamewe muthungu white person na iba tumaira staff you heroin by the way heroin tije itina ligeto la Kimiru ndigwe ari heroin ndawe kumtaitha na chindano kana ugatumira na roster kana ugatumira foil uga ito chasing the dragon uga kia nini naja ujo ndiguru lighter na ndiguru ukaithia powder na ugatingata na gatogi kau wega kuchaya non stop na ego ndawa is strong nonto compared to local anesthesia that is 7 times stronger nkurukie ndawe tumairo chipitale kuithia mtu igandi ethire yego ukuru ko ini hard drug ndamberia gutumaira first of all ndambiririo bagiraira nonto unende na idea military na batu tureja kujukia into nini tureja kujukia into kahawa Garrison tueja kujukia kahawa Garrison utuoga tu search kanambi ko woni ngatek ni reaga ni rigantu pampeja ugintu ja 40,000 per pick ko una ina ninga take advantage non twingo supplement mbeche irante na chip ndatu wago tumaira 2014 au ma December curiosity ule mtu uga yani kwenda kumenya mono igwatere kanyamu kau kitu kauragwo kiu kingi yes nyandenda kumenya ai into bimbugira irari nonto ndi jana ori utambiririo tikimira uni ndeta nkabaretera i package kwina brown sugar na kwina ingie kuma na Afghanistan ko Afghanistan menye kintu powder kiga ge powder so undi baretera kintu kingi
ndabaretera bonkona bambiria go crash bio kikioni ya kitu na kia bakambiria tumira kwina bobo sniff kwina bo bagwikira kiro stone kuga bangi bakwinject nego bedera be antu baingi nani nkonywa chobi ondethera nkini nyanda berangeria au nio ndatonyere 2014 2015 ndambiria tumira ikinya June wekweria ko ikirwe ndikwairi nyoko uri kwaga kwira ugintroduce wage gintu wigawa murejo wakio utimenya side effect ekio nontu onda tumaira nkorirwa mathina chonde na nkaigwa nkeni at all times na ukinya 2015 nda posted na ma December nda posted nda Defence Forces Memorial Hospital ndendreo tumira nontu ndabagira ira Mathare na imenyanire na antu bangi eto Amana petrol station na nyuma Nigeria au ne ndagira ndeta au betanga nkabagira 2016 ndatwa na ndiko wa mwenyeji igeto I place Islam na ni au tumba barabara yewe kwina ma kuita Isli around au kanisa ito St. Teresa's yep au ne ndeta ndatu tumira 2017 ndaigo nyamwe kamburaga na inontu netwire gompaga ntogito asija yani we wa overdose ukagwa uti explain ti kugireka yani ugapoteza fahamu overdose na enda tuingo tumira muno na ngutirimana na mtu kwenda setro no for example mtu jago nda ambira na nda when we no open up came to we close kego ndamwira hai intumaira staff nandeja niyo nyomba ndamwira umenye ta inge kira gituma ona nyenti kana ndage asira muno yento kintumaira amburi ate ndathithia procedure ndakunura ndathondeka roster kwa ko inya roster then ndakuchia yo ndawa etonya ndene riu kagaruro karinga gikaro konethira ndawe getika inya two pieces to nini nonto ndawe we expensive actually take kila mtu leo yereta a quarter of a gram karukunyu you 130 shillings hiyo ni the cheapest buru na jaoni na ndenda alinde ukinya 1500 tuko ndina muchara inde jote kungana ingo supplement ya kuia gutoka antu mbio gwekenda mani na akombira ndeta kambi ndeta au menyana ndio ni nda post memorial na nio main hospital military Kenya ne headquarters ndeto nda bera twalia na kano fulani ntemo gweta gwalieto kana no mugwete mbugatha ina mwende ura no kwire wite chibita yes inyamenya ari ngugine na ari munene okwa na ego ntemo mention inya na yambira kenda ochinchia na inkona ugo mtu enia ego chinchia just go and tell them ipaijura ba kuthithiria na we ali side we nini ya counseling nontu aya ali yarungamirite mantu ja guidance and counseling data ndegwita nda open up bandima bethira intobire bienda mneu yani menyagwe witumaira heroin ne kwenda intobingi biria biko marionette nio kana biko gwatanira nio jana ino kwithira wimera ya ingi tupindi tungi twita Cosmos ikambuni indi gwa kwina mpindi antu bameraya no kwithira antu bameria Rohypno ewe to Mombasa Bugizi it's blue in color iu nigo itekaniria ndawe uthigara kiraiko indi njobiari njobi itekaniria so bandima bamburia thine kwa ndabera ntumaira mbio bampa admit for 90 days those are 3 months ora tuiko ari absent da admitted they kulikia kwa admitted bantega left right bambira they kulikia ore ndamba kwa 2 weeks ndio choka ndaikwa orders ndero military etetika area antu batumaira drugs na ugo engwa no tanere positive keo na no twire no tumaira na inkagitate ndaikwa orders kesio yero ima ndabungwa ntuko 42 military egansera kayo getawa guard room Langata barracks ndagungwa ntuko 42 na ndengo ngugine dalingwa omeiro 42 na kwenda nyumbani ndero na ndio ubwe
ugo kwara hiyo officially ndeja ndauma nthu na yanda kutumaira roster ndambiria kumuta ndikana inya jeshi kaengo uni andagwatirwo kenda ndiria clearance ndari town inko umetumira na indukire mutwe ndejire ndendia staff ciakwa ciothe iria ndaria cio ndajukia mbia ndeta nda claim savings ciakwa na dadi eja wambariria dadi okwa aria nani ambira omenye aute omuthio maichambio ine nwije ugo luzite ndamuririe ugo urariria muntu buti ngugi kweli ambira ari ndamwira basi pakanya ndambiria ndaumara ndeta Mathare kwanza ndetre town ndagura booster yonde booster ito 10 pieces kete iu antu kuigwa bakiuganga kete ti ndawa kete isachet na Kiswahili na sachet uno ndawa uri uyoga yoga wa powder eu na sachet akathima tututuka so ndeta ndagura cha 1300 iu ni 10 ito booster moja alafu uria wenda ya ndawa titawa pedi ito pusha pedi no kiraiku wa heroin pusha ndeta kiwe ndagura ndachoma we ire guchiuraga nai ithia ciani ni cionthe savings ciakwa cia Harambee Sacco 750,000 ndachoma ciathira ndaria kila kitu kiathira na ndambiria kuria into bia nyumba biathira that 2017 Mwarina itire Mwarina itire kaibu ndigarire mono babu gati kawaida ukaja kwaga source of income 70% of the ladies na iko bona ira konke nonto inyagereria mbaririe rema ambirire angatulia angatukathithia nuize kiongo giakwa gitena uburu ndamwira tu mpakanya twatigana ndeta nini ndambiria na ndi kuona ikumire that is 2017 au muthia ndakamwamba na yankagitate street ndambiria kuia ndambiria pickpocketing kwanza nonto ingukira wamba buria meja na ngeta Gikomba Australia kwere gwita Gikomba na ari antu bainyene ero kupiga watu ndole mbili ukaita ketri wale to migwata kya biaro mtu eta no gacinura wengwa ugo kingugire ukathithi gukiri nyathimu ogwata mtu a move ekauma yongwa ikomita ndaitaita nini eu 2018 twathama ndatrimana meo endrete gutumira ndawa ino trimana na bangi pa the other gender bo tumira bukere nabo twathama mwari ungi na twambirie ukarau Mathare after 3 months na nieja Matiang'i eja ugaina na mbigo gugitwa Nigeria area eu ethire kuburi by tomorrow na ndikwenda kuigwa antu baria police and narcotics eja yoja antu batu kwa tharwa twa matuka twachoka town kairi ndachokera wamba no demo areta road na ari ure Koinange K Street na ndi mwamba either remote tugeta mission nawe mission menye wamba bwe collaboration uga na mtoku kana ringi ugeta bwaku tofauti uningeta bwako tofauti ndona ntikumiria nini town mono ntu wamba bo town ngoe wa warning police ongiambira ugwe no kuia mono latema road na ugwe twakugwata ri uringi twakurata ndona ntikariria ku na nontu ngwando choma we junkie na mtu ule tumaira heroin etawa junkie we junkie utenda kuthama ari ndaweri utija miru na miru ukeja kuthithia mbiite miru ari ndigoja miru ukeja ukamatite ugwe heroin ikugaruruga karaja thimu iria ithuki battery wamitagi charger ikora so you really need to depend on the thing nontu yo ikugwatire okombo na yakugwatwo okombo irite kondia span of a week ugutumbukia ukambiria kunyigira kuiga mpia nya muthenya ukambiria kuma mamira kulira methori yani we mood ya kuiga change so you really need to use it not to whatever it does it replaces dopamine hormone nini hormone ire producer dopamine kege kiongo gyaku ikethira wari go metumira otikena indi riria umetumirite iri ukena so 2018 ndathama na ndi tukweja 2018 madek na jauju
ndairo ndathamire ndeta Githurai ndatua kuia wendani ngũrwo mob maita jathatu of justice area Kimiru kiga kwithukirwo imwingi roni mwingi jo ntonga maita jathatu ria mbere Githurai Kimbo ndarekerwa mukuru na mwekuru wethe jabantetera ndarekwa yaijirika wendani inyayo antu banduti bauga wababiri akuiyete meo ni andabunja ya nyomba chiantu ito kupiga koto kukuruka nyomba chiantu na master keys da ingi na chuma na hii teja thatu ndeta nchera ndeta thatu ikawa ndani bampura boega na bambitira police ndeta ndaikwa nchera 2018 ka December au tariki yale ya kwen tariki 29 yale ule 3 months onka 2019 ndauma ndaendelea mechoma ndachoma mwanke kinya 26 July 2019 ndeta ntukweu ndetete Mathare na imenya ikukoborerwo na ari uri eguru na Nigeria antu bena mana Cave Valley na ndi Mathare Valley na ndene ge Islam wita wa Kosovo a place ito Brixton au ni onda eta kuchoma na ndeto ndeta ndagura ndawa na ugwe categories ki drug den me ki den drugs kuna category kuna wale wanachoma na wale wanabwenga yani imaanisha barabo tumira roster na kiraiko kukucha chatigara na kuina ba kubwenga iko kumtachinda na marieto ja jonde jaruma Tanzania na unto drugs ichuma mostly Tanzania keja Kenya kana Mombasa ikeja Nairobi so nde to ndakarande ugie gushuta ndambirio kumtanjareko ndamtameo niramenyeretie vini mono kanengi engire aja ujunjara inyanya ida indonetwe kuthira tu dots tu twa injection na inde tanda oganjareko ndashuta nkalinde au mutheo ngieja mtutu mukuru around 60 something years bale go baulire na uge Islam betu maira drugs eja amekia menyate mo kumta sindano temo mikia kwikura faso constriction ukethira tikio ke utiona mikia so lazima oge kio nonto baingi bona drugs ikia demonstrated ukona mtu akunde kanjara kaligarane kienda veins chumira menyana ayu echo vein ne okamta so ndetanda nini ndetanda nda mta jama ueja karakando achwa mukia achwa aga eta kali kangi akeronjo ntege na kingo kedea wona amwera nkuona juu na ayo ni ntega rukamutege tega haya mburi mbi ugutega unaangalia nini we brother usishtuke utabwenga unaona hiyo kibwengi kwa mkono itadunga hiyo mwili yote mpaka ukose mali ya kudunga na ujue yani utafika miaka niko ai ndaigwa kantu ka mta nkorone na muria uni ndakura njalene na mwireke thira injale kwa murungu kuma na aro nigite bandekera bambera tushazoeaga wasikaji nyinyi mnasemaga mmeacha alafu tutaona kesho hapa kintu kiamburia kiongo meaoni pusho huu twamenyaniritie no na imana ntumairambia uni muthenda muringa irake thira ai atiko nenya kwigo lakini mathina areke au kira kiamutia risona ntumaira samani taira ntikwenda kuia na taira tumenene amwari ugwente na mbecha na imbonere na ndenti yani kauga nyankare andingira na ndiko ndarikana mseu pedio ampeja thimu na nontu ampeja thimu alafu aka na arewa kumpa pin nontu ena line nyingi ugo ma antu ba mapusha menye mtu kuthithia mambo mantu ja marufuku thimo ikithumba na jamaa ampai wa mbere unio gatumairwa ni mbecha na pin eyo ntiurairwa ifoinya ntukweu kantu kau kambuli nini kinontu pedio atakuna pusha atakunenkira nini thimo uria kunenkaira wita guchite wangwambe mbecha mema atina ntumirite 500 kantu kau kambira choka kiwe eto murombe thimo ndio kwa area ni I really don't know what lakini ankuigwa that sound ikembaliria ndokira ndeta kiwe na mwira ni aje brother ni okolete inde ndinge bonere dadia antumira kindi ndalinga ndajukia thimo
ntaethia tu ile wetha yankaringa thimu ampethi na eti wacha nijipe space kidogo nontu boi bachetha karata nani mbite ndingire au kando ndetre ndainya for you inya ndaona thimu yandika 17,500 nio balance kantu kau kamburi ugo tikubangita kwa ananja na ime tu Mathare Valley na ari uria ki Mathare River ndetaniria rive u ndamatuka ndeta mbuge iburu na jamaa nontu nambitikitie atandingira at once akareo gintu 30 minutes riu mpumirire barabara ire ito Muthaiga Road iwe go connect kuma mlango kubwa mwanka igeta the other side ya Mathare Mental Hospital au gwetwa Muthaiga stage ndaumiro uria nchapite ni drugs itenda gutira ya kanambio ukaraja komando tu ubona so woni nkarire trouser wa close to 2 months na yare kaki oit na ikari jambe omuntu nduthi ndamurungi kankuruka darungi kankuruka ndingira thimu na wetire na mwere ida dino rambita ndinaja uju barabara ne andikania nombije ndira sawa kumbe anganganite ore nkoge ankinya tao ndona msi omondu diambira kwitia mwanka tao Grogon magana iri ambira kwanza mbere yo thutalete mbecha babu antu bandu butitha bwina gantu na mwira tadene ateka ndamuhenkera ankamata mwanka nini tweta mwanka nini tweta mwanka Grogon ndaiya tao nkeja kwendeja siba uba nini Grogon twinto tu parts mathimu mbio kiranga chafua na ufala nkareta kwende Grogon na indejire direct mwanka kienda kayu ndabera nkulinga fala thimo na imbije pin na ina ngirira ithano ntibera murumene 17 cionde abanjumbura ndabera ene mitetano kohu bwantethia gwita nkabwangiriemo ndero anju ndeta na inde na wasiwasi jamaa ingukira bandinga tete ngukira bandinga tainde nkumenya ma pusha ba Mathare batienda kuija town na ba town batienda kuita Mathare nonto abarwaga drugs you ne gwenda wanimbe jamaa bambitira 17,500 ndaruma gwitangiri ndabanenkera iwingi ndasunda ndoge ndacho mwali ule ndamwitira ndeta ndambira kwanza gukombora roji ndakonja tubecha tunganona ungirie 10 ndeta ndaithage system ire ya kioro nonto inya mwali uyu mwamba ko no achione ageta achio na inkumukira so ndeta ndamwita ndamugurira booster ndamwira narua ndenda turia cerebru tuchoma ndawe mwanka itwangaratane ndi kuma rujo ntemitumira kairi atheka ambira nani unkona wina ambia twachoma all night long the next day tetrenda itambia chiakwa ndeta au kwenda wa muguka gwitwa Sinai au town tuwe ke Grogon na ubaruguru ndenjo kwenjo ndaruma kwija ndagirete gwita ki organization ito SAPTA Support Addiction Prevention and Treatment in Africa edila na junkies ni manto na heroin harm reduction yani antwa beta batumaira chindano emo pau bakethre iboba distributor chindano iboba lunch iboba cancel iboba iki methadone so ndacho itorenga change mbeta ki methadone ndeta ki jamo wondi dairie to pie educator ndeta kiwe boyu ari besti wakona moira na ayo ningo etera bombi kia Mathare Mental Hospital mbeta kunyunya methadone ukunoga andamu kwa ananja tira isa ndadu tangari ndeja ndetra mapi ndamwira nyembe chete otikandawa na please kuma na arwe wona ndaumage compound getikiria so kuma 27th July 2019 takwita ndaringa biumia birinja ndambiria kwa muntu ipainful muno ndatumire cold turkey anto ao nimbetari absent na iko kwa rehabilitated na ndio ndamwa kuthithia cold turkey go chiata ukethira na ndio kauma na ariri wije okare kuraja nio na ochiate buru mwanka umagaria mwanka withdraw syndrome sevitra chiathira ndetagi producer kwa town eta Eric Wainuka Records na twambiriria ko work no na enda tu gutumaira music as therapy ya kwa recovery yes kenda antikethwe ndi idol na ndi talented ndambiria ko work no mwaka close to 2020 igita kwambiria ndetwa job as a receptionist
SAPTA, Youth Support Addiction Prevention and Treatment in Africa. Bambira, congratulations, nonto nombire gutika ndawa. Out of 52,000, antu bara be registered gukuita heroin eu, bonde batumirite methadone ndi ugwe, na jamongi, no ungi no etrenchera. Indi ndejire njanda mikwi. So ndaita job mwaka 2021. 2021 mwichone. Ndatuo chumbrwa. Yantu bara me akwe yantu bakuije ugo uri muntu umoi. So no ijiri ochenjetie. Urekaira trouser 1 month imwe. Urarija chokro rararaon no chinjirie no ku dress bwega we na job. There's some people who are envious. Bambiri on chumbra so nda shift. Ndauga ikabambije home. Ambije njatu we God akabless na job yengi but lakini in the meantime betrengi pusha my music. Na ende tranki pusha ayo de tranki motivate vijana oninya ku work na ntu nyatu geta na go studio. I'll make sure that you learn something kumanya nani at the end of the day. So detra na into my music ekwa motivate kuoni antu bangi yani mtu na kwaga tena kambiria kukira kaire na notikona noende tete mwaka saona. Apart from tukiviria maybe no tuire na tegutakia thai apart from music. Okay, apart from music oni indita ya motivational speaking alafu impenda enda ya tugua mutindwa impenda enda ya look mutindwa na wetu idara tuina partnership na mulako wange witawa 012 designer na dida ya mantu entertainment so ito jana interview me entertainment around iko geria kutumira interview ingi pia biko entel mantu entertainment kenda tuiteria ke live wow maybe mtu akienda interview na atiombekia bikinyela ageta ke YouTube kana sorry ke Facebook kana ke TikTok pinbox weto search Menti Boy everywhere to ke platform chako chionde Menti Boy weto search ukatu pinbox no mbire olenda atia no ngutumire direct kana ngoe namba kana tukwad ke group yetu na kinya mtu akienda maybe school gwita kubwithia section yocha motivational speaking motivational speaking appreciate monomenya nokumenya ginto kire affect you either directly kana indirectly no nturai nyangi tumaira ndawa nkagaruka nkamwamba bia sure denga kuyero menya ginto kiu affect indirectly no by number thimo no by number thimo 0794 875 378 wow ngathisha mwanya muno kiwe Menti Boy. Thank you so much. No tobo kwitikiria kwarire mutegere weru TV no moni ati ukethira kinyowe no ithire ukirikava na kurekana tracks na kurekana mitwe yonthe kinya mtonge no ithire akithura nchireo ya guchencha na chenchi utorobo wawe so itambere o na murungu etambere no kutharima. Amen. Nambere ugwe you have to speak your story out for you to get solution to it. Now we take 1 million problems and look for 1 million solutions. If you make prayers a habit, miracles will become your lifestyle. Put God first, hizo vitu zingine zote zitafollow. Kabisa. Aya nkabisha mwanya muno kiwa mutegere weru TV no tubako na kanya kuatana bado ki mubango ya Nkombosha Mithega aruru kariro no ramwanya kano kuye boy Menti Boy kumabura ithire agikuma kyo tumeri bonda wa Chembogita mwanko kinyama kinya ya bata ya wichira na batere kwithira nende akirekana na njiru chionde ibokenda kethira kiagirithio turo ubwawe kuinya wokethira ku kombo eni withirite okirira kibwo bwanda weu bonki mwanya ithira ntukwerwa ryokiwa ati ubatere okinyama kinya yanki abate akwithira wichinchi otoroboku ibokenda ogetambire bupoya mbeta winu wa kinyero ithira wino tukoboya.